Kajing pule naga gospel Lukas kalanong kabahnyo kadakot lai peunreo hado sanpeo. Ha kata kapor, uwei uparusi ulakot ngawha ya ujisu banbam batu. Kumta ula lecha yeng jong uta uparusi bat ula syong banbam. Te hakmi kawei kakantay na katakasnong kabalalong kanong pop. Haba kalayos ngaw ba ujisu usyong bam ha kayeng uparusi kalawan ra shi kiu plate kajin iubi bada kabayang naden hajan kikjat jong u kalayam bat kalasdang bansait ya kikjat jong u daki umat jong ka bat kalanyat yaki dala unyukle nang ta kalado ya kikjat jong u bat kalapan slek yaki da kata kajin iubi. Haba uparusi ubalakot ngaw ba yaw jisu ulayo iya kane ula ong halade. Lada une ubreu udai unang yato lepa unjen dalatip mano bat kakantay kabakumno kane kabakta yao naba kalong kanong pop. Te ujisu ula jubab yau uong. Ko Simon ngadon ban ong happy. U Simon ula paik tien. Ko nong hikai ka mo. U Jisu ula ong. Uwei unong airam. Ula don arngut kibakit ram hau. Uwei ula kit ram san spa denar. Bat uwei pat san peu. Namar bakimla ban siu ula syumap no yakibaro arngut. Haba kumta uno ken naki uban kam iet yau. U Simon ula paik ten. Ngatharai uta ya ubala map kam bun ken. Bat ula ong hau. Pila jubab ya kabadai. Nangta ula pai syakata kakantay. Bat ula ong hau Simon. Piyo iya kaneka kantay. Ngalarung hayeng jongpi. Pat pim syam ay bangan sait kejat. Hanrei maka kala sait yaki kejat jonga dala ki umat. Bat kala nyat yaki da unyuk le jongka. Pim syam pediang sengaw bahaya nga da kajingdok. Hanrei maka kam syam sange bandok yaki kejat jonga na do bangalarung. Pim syam lapan slek yaka kle jonga da ka umpniang. Hanrei maka kalapan slek yaki kejat jonga da kajin iubi. Namar kata nga ong happy. Ya ki pop jongka kiba bon ba lamap no. Namar kala iet shibon. Hanrei uta ya uba lamap kandiat u iet kandiat. Bat ula ong haka. Lamap yaki pop jongpi. Te kito kibala ya syong bam bat u kilas dang banyakren paramaki. U siya une ubawat yaki pop ru umap nangta ula ong hakata kakantay. Ka jingay jongpi kalapan im yapi ke lait sok. Kakten ublay.